Alhamdulillahi ala ni'matihi. Je vais commencer comme d'habitude mes propos en français. Et voici le boss qui est atterri à Charles de Gaulle. Aujourd'hui, il est accueilli comme sauveur, comme patron de la diaspora comorienne. Il est là. Vous voyez ça? C'est Youssouf Mohamed Bana, le gouverneur, l'ancien ministre, le combattant, Youssouf Mohamed Bana. Il ne s'agit pas simplement un message qu'il est à Paris. Il s'agit d'un combat qui est continu. Regardez l'accueil de ce monsieur. Pourquoi il est accueilli de cette manière? Mais avant tout, je remercie mille fois les patriotes comoriens à Marseille. Vous avez mérité, surtout les mamans. Vous les voyez? Vous les voyez? Ils sont là. La diaspora est là. Les Comoriens sont là. Les patriotes sont présents. C'est un message très fort de la diaspora comorienne, des patriotes comoriennes. Aïnama yakoun. À tout et à tous ceux qui coopèrent avec le criminel, le dictateur, le voleur, le mafieux Azali Assoumani. C'est un message très fort donné par la diaspora comorienne aux autorités françaises qui soutiennent, qui maintiennent le criminel Azali Assoumani. Il s'agit d'un simple citoyen qui ose dire non au massacre, non au détournement, non aux violences. Eh bien, c'est M. Youssouf Mohamed Bana, notre oustad, notre gouverneur, notre ancien ministre. C'est un message pour montrer que Azali Assoumani est venu ici pendant 5 ans. Il n'est jamais accueilli de cette manière. Donc là, merci mille fois à mes mamans, mes pères, mes oncles, mes soeurs, mes frères qui ont montré que partout où ils se trouvent, ils pensent à leur pays, les îles Comores. Les îles nommées le paradis de la vie, Jannat et Dunya. Les îles au parfum. Malheureusement, comme a dit le chanteur, les voyous ou les salauds ont mis le feu au paradis. Effectivement, les salauds ont mis le feu au paradis. Enfin, je vais appeler aux autorités françaises de voir ce message, ces images. Bien sûr, l'ambassadeur a compris que les Comoriens sont fatigués. Les Comoriens sont fatigués. Les Comoriens sont fatigués de ce voyou, de ce criminel, de ce putschiste Azali Assoumani. Les Comoriens sont fatigués de la France qui soutient un criminel, un dictateur, un mafieux qui s'appelle Azali Assoumani. Lâchez-le. Lâchez le criminel Azali Assoumani. Puisque nous savons très bien que c'est la France qui soutient en premier. Il est accueilli. Même Radio France l'a confirmé. Alors, pitié,
Monsieur Emmanuel Macron, pitié les Comoriens. Pitié les Comoriens. Les Comoriens n'ont pas atteint 1 million, la population. Vous savez très bien ce qui se passe dans les océans. Chaque jour, on perd des jeunes qui devraient rester dans leur pays pour travailler, mais pas d'espoir. Ils sont désespérés, ils se jettent dans des risques à mort. Pitié nos mamans qui décèdent partout dans les pays voisins. Arrêtez de coopérer, arrêtez de maintenir, arrêtez de travailler avec un criminel sanguinaire. Emmanuel Macron, si François Hollande était comme Azali, tu ne serais jamais président. Pitié les Comoriens, s'il vous plaît. Lâchez ce putschiste, ce criminel, ce voyou, puisque tous ces massacres, ces vols, ces détournements, ces méprises nous ont fatigués. On est fatigués de vous voir être à côté d'un dictateur putschiste, criminel, assassin, voleur. Il est là. Votre ambassadeur Sylvain Riquet, il est à Moroni. À Moroni, il n'y a même pas de l'eau à boire. S'il fait une réunion, il va tomber malade puisque l'odeur qu'il va ressentir là, il ne va pas supporter. حضرات السادة كما ترون هي استقبال السيد الوزير المحافظ يوسف محمد بوانا المعارض الأول في جزر القمر الذي وصل هنا في باريس أمس، واليوم في الصباح كان استقباله في هذه المحطة سان شارل بمدينة مارسيليا، ثاني مدينة في فرنسا. وقد رأيتم أن المجرم المنقلب عثمان غزالي أتى هنا في فرنسا منذ 5 أعوام ولم يستقبل أي مرة مثل هذا اليوم. فنرجوكم أن تتركوا هذا المجرم، هذا المنقلب، هذا السفاح، هذا القاتل المسمى عثمان غزالي. نرجوكم أن منذ 5 سنوات لم يستقبل المنقلب ما يسمى الرئيس الاتحاد الإفريقي الآن عثمان غزالي، لم يستقبل ولو مرة. فكيف تجرؤون أن تساعدوا منقلب؟ هذا شخص اسمه يوسف محمد بوانا. هل رأيتم من قبل شخص حتى رئيس استقبل مثل هذا؟ لأننا تعبانين من هذا المنقلب، هذا المجرم، هذا السفاح عثمان غزالي. فنرجوكم يا حكام الدول العربية والإسلامية، هذا المجرم لم يحس أن الشعب القمري يموتون بالجوع والعطش. Nous n'avons même pas de l'eau à boire. Le peuple va commencer à mourir de soif et affamé. Avec ça, ce voyou ne fait que prendre des avions qui ne sait pas d'où vient le fond qu'il prend pour aller à gauche, à droite. Mais ce qui me fait mal, c'est que je vois des voyous, des délinquants, des illettrés qui vont l'applaudir et l'accueillir. Donc, voilà le message. قد رأيتم أن الشعب القمر والمغتربين في فرنسا وجميع البلدان لا يحبون هذا المجرم، هذا القاتل عثمان غزالي. Kwezi watukufu ntakanzali kemle sha ezeno mazifanya zinu tikauja banu nije nimshukurieni bo watata hanku mfanya zalingana nani ngamona zinu elefujari hilo lijabanu lasina mahamitanu rilikau salanda damina alikarina barufu na lafevu na roje no wana mawatukufu mbaetambo onsi pia haukanga rinjoya bori bakwa aeroporo rimlindi aje abata basinga redo za tungo katila elanda hawo mtulu
ego ya kututunga ya kutawale katida awashilizwa madirishani hularo mono Yusuf Muhammad bana abara utiro hebo mababa nu kauta urengwa katina hindu chabugarinji yao owadungu henda na mwede bati mwambianuka ebana zali haja hafu au raka jafa ngamashela watakiwa kati hafu takai sali so somo Ulaya au Belgique au tijida hupi wadwado wakada onaye ula mra waswile maiti waswile yole azali ya tuko falelo abo wandu wa isawa ilujobwe hanyo abo lelo ngufopinda lelo kam tanzali mreme mzika kam jashinda mwanza pulesha itwaka jashinda mwanza pulizwa lamini ka jashinda safari ya lelo ezi hanyo zo hanyo izo lezi joka umangamiza kam joka ufanya janyo haleo ujobwe hanyo abo kabala wa usumia kam jasi wake ngasina meme mnifumo na ndini mdwedo msirini hata utuswali enda yerenge maji ejaye yo wala la fanya mabala inguswa la asubuhi na walango de ile toa na marongo no mandini ya tutu ya cheche wanoke mdwala labo masihu mdusi wake raja data parce que eka utuhango johunda ukaba hea hamam na ndo amakulori la de manamba kusi wake wo apareseha hamango zindo achamambi ya baharange ngabunga moya ngamufikiro ya mfera yo emarumbo kujala mbahindu gadi hao ngabo mfera yo harumantu nentu nsanu embe ngojo fikiria no madodo emanyogare de hao pia manywa embe pia bako kabatimisi wake mtu asiwaki amujeshi ya damu ile lesange si hao kamtina maji kamtina mwenje eza mrasi juso mwana bangu da ulio mdu abo auto continue abadamba wachile zeli za mfundani ido de lekoti na mwede banga modo mwamre hitwa lelo asiba buda hunu wati dabi mwono wana video wahe mwana jasi woi ya wapartage wati dabi wana video wa ili ya wapartage o wazona na wazambe oide mzimando yi na mwishiye mzimando yi Ngabumwana marabirana naye hambauka yaho magarini le kumbali yenea sikusudi uvumvirano na mru uhundule kumbala heli hea daraja ya makuvume ngoshena na shenda haruma jana Ngabumwana marabirana naye hambauka yaho magarini le kumbali yenea sikusudi uvumvirano na mru uhundule kumbala heli hea daraja ya makuvume ngoshena na shenda haruma jana ilamba maji ya usoholele ya mahapani ketu hundia kosohunwa ndiyo shida nejiwe nejende eula dobia kamba zile eula ngeda hubo wa Komori na mdora mbia siri so ujua eula nge binida zivi bwana yakambeza barizile na mdora beba si wa jeni singa si Ulaya sisi singa si Ulaya kartujo zijiro na mdora mbia kwezi na mdobi mtiri na mdobi na mishie ya saa ya bidi na mishie ya bidi katunu ye mahumba ya enea numasiwani katunu ye mahumba ya enea numasiwani kutunja haruma taksi mwaka rehma getsahuka na itupa shama marashi ya jini ujiholele ushinda uroha harume harufumbi na yote kusudi ya wako ya Rabbi bwana waziri wa nyumeni madhamana mawaziri mlone mashirika yalo na mtafadhali kamati mdurongo hababalu ngabozazidi shawaru pia wasizuduku haina mru utapalo ya kane pato ya ehe yewe longa sinda banwe dunia yisa ndo biusa owe fahari wa he diaspora owe fahari wa daula kisinda wabiangu ngamrejei ya ukaze taksi wakati unu ye mahumba ya enea numasiwani kutunja haruma taksi mwaka rehma getsahuka na itupa shama marashi ya jini ujiholele ushinda uroha harume harufumbi na yote kusudi ya wako ya Rabbi bwana waziri wa nyumeni madhamana mawaziri mlone mashirika yalo na mtafadhali kamati mdurongo hababalu ngabozazidi shawaru pia wasizuduku haina mru utapalo ya kane pato ya ehe yewe longa sinda
Panwe dunia isa. On va bien dire d'ailleurs. On nous Syrie, Égypte. Égypte est peuplé inji soif. Aba sa ngwamba ngwa 105 millions. Faransa kwa jata mizi 100 millions. Shawo izunda bo ojo kiri ngwa 130 yo. Ba era isiakaya Hosni Mubarak aparona na premier ministre Angleterre. Ado hamba Tony Blair. À la fois tu vas disi batamba Tony Blair amba no problem lo na hindi ba hun regendo tijvi wata uta amba na problem mziromba bi amba hindi amba ngamono haya ohambi hamba kunambia problem ulo niyo ba mono haya ohambi kunambia Mubarak unambia problem ulo niyo amba ngamanzo mbahazi parce que peuple yangongo wa wenchi à la fois tijoanze kengo joni saidia ni behebambia wanriho wadufanya mpahaziho urengo wanro haziho hambi wanga afanya ama aba mono haya ohambi hamba unabiye e peuple wanzoni irenge njeni wanike hazi Angleterre hamba 3 millions hamba washire iyo ntia kabili 3 millions si karjate mizi 1 million wanu kwa tushindo ni kanduva majiwanwe wanu kwa tushindo hundramba mwenje waona embabiza firigo watwali yao wasodio wafanya mbaji namba vatilateri waona abo walalao kabati mbala pitali onrupie ze malipia zibalo zelezi ikatungo ulatiwa hiyo hala fondu wa ukweli emwenza shunga wadubu yabo kabati mba mahakama kabati msomo ngona ba hanyu arondo kwa sumiswa poruno na twabiambi waungwa ya boda za la fudishi fundi mzima bwana wale bantu abantu badusomeswa twabiambi yari banu jaho waude mafundi wazingiza azali watse hao no lando tse adaona watu mwambia ukana baza imani emergency la bijo koribe hata yuko rjo kama marehemu kamjo kama marehemu d'ici 2030 aunga mjo juhamu ngamona wazi alama tizo kamtuele ngamjo hisadamu muhisemaji eze mikrobu neze cheche mulane mfebia emergency ba udusaknyapa ngamona mwambaga mumdemea okoti ngamwizisona basa abantu sababi de neuf abantu kama tumfanya izo mbolto de mjo kubali mi de neuf kama unamwambia mwambie ni shaizo ni mwambia au nizo wenji wambao baina usiku amtoparoni wandu bana mwezi mna ulipendo chau na wote ndio nilinda wajua nilibe ngamwana bwana najitoa fidia shanga mbido Mwenyezi Mungu na mnabiyo wandu walo bana ekenga bya ni kwa diero bana nge yaje yarenge sufa mali bana wakati na hiruga yaje nike wandu shayanu mahaba na ukweli na mnabiyo wandu walo bana ekenga bo mndele afanya sufa mali bana kwezi bana kabati mndio amfanyila kwezi wanashe wa here wa mababa hairu watata haipi usalimu kibinadamu au yohamba hudna zingare nyaja uhahisi ukana wajibi ukana jao na mnadi yeke ngabo ndumzate na kantifada ibana vyekeza jara karishirani ibaba nuno ndikozira di 40 kamjo birabo vola unibireshi ndo champagne asheka mjore kamba mjumwambia yakabsele garire ne shamle ranzi na ule mbamoko boy hokona nyongo ashe banu ibidi ni tahemberon kuni banu ibidi chao na mnabi yekeka bo mzaze yakase Charles yakantifada bana ukango toka baba majana maidi aura dijana na mnabi yekeka bo mbaba enda afanyia zali kwezi bala kwezi afanyia sufama di bwana wanuma shuja wanuma watwania nyinyi safara lelo remwambia ni mumrehi twa mumtabaze mumlise sumu mhara bahinga mjoka ufanya ja nyo hale longa onujobwe hanywa yabo azali ngufo pida au kangani na mifumo kamtina maji mwana maswaba huta ino ipartage ngani na mifumo kamjaela yotabwa maji mdodo msirini kabati wotidami eka wanwan konai kabati maji ya huno kabati maji ya uyelo ngabo ngamdilo nduko hito wino wambo wotidami ye mahumba yaenea numasiwani kufunja haruma taksi wa karehma getauka na itupa shama marashi ya jini ujiholele ushinda uroha harume harufungi awasa mdede ya jama jini mdede ya jaraja amjoka wezara uwani na mtea marashi ngemdu ya subitia roho basi iyo de ya usu mbaraka uyashindwa shanga kuhadisia saa miswiri akaba nu si sirika umonzi ya ni miswiri kabuona kama tujori shangaza wakamrungu rongo wala tele wahimisa baada ngwa rongo wao
alafu baja mndu mbababala wala mndu ufanya interview ngurongo bala baja mndu mbababala ama jonza ndo kwa babi yabo kwezi mumkin akalim shwaya journalist ambaye way muwatin way patriote ngwati ya jealous na mumniki arongo babi patriote hu almwadi sinari mwabia onibana ezetiyo za uvure shona izo zontipia zibloke eshoshi sashende hata kesuhenda keshiheo malahoni eshabaki banu abahayino arupia wachuka udoka kiana uka kabati banu wa unyi basi zikaundo akomori kamjua baka wale wale papier toilette na kamtina maji mndu ya pako ya rehula muishieze papier toilette tizo zihe yazifu hapo juu hapo baka mjuka udotiliana na akomora basainu utukanza womanya na sojibu wajao basi salam taka ya dimari na mwele mwamili azali mumbusi wa obesa farale lo rambari ya twashono da uyare mamzinga uya vurizwa lamini lelo ya jala hedeze hanyo za hanyo mna so bwe hanyo abo soto da ngushabo nsimndo haulawa libabiana tamuhara na mnambiye mzaze mamona Marseille hau Paris jana watata hangu no ana hangu no baba hangu mrienda afanya azali kwezi afanya usomadi bwana kwezi bala kapati na mnambiye mrienda yapendeshe ya kati fada masikini sabo ya tajoka ujamjo bilani ule mbaye no fapi na mbashiazi na mbandro vai go bwana ndena pishi mbaba hayo mwana bangi awala lale mwana mshipa nuni kama jana marado kamjuka ndende na ule malalao baba no rudo na sigo kapati wando balini mdo wavayandro amuchi wavayandro wahimindro sisi ndo kana baraka tawanu ezinyido zwana dawi ekele favalo ilo liwaswili hunu ilo na madazi biso abonge damone ngabuyenda kanti damone mafoto haya bana kwezi tsangwa ngokanye bantu kamjavuka mafoto ga bantu muyibaga yibana awana kwezi masikini ngamona différence enge Yusufu Muhammad bwana olati mtovada bwana ngedofanya namna tijomshenyo mhono enge tinwana naye dofanya ndo zai namna hiyo tijomshenyo mhono zajuka ujirizi jita nonga mona ujibiwa so afingure mbaba bomba dabako jo ndemna empa parakile oke jo we ane bashile one parambu ezintwa bien dazibizitu ezintwa bien dazibizinu kwezi wakomori ezintwa bien dazibizinu abonge rihezizi waramba ukana isilamu saa yao nanje maudi wa zambi za mvunzamu na mwende mjomlele batuo ngujo hucha silamu saa yao nanje maudi wa zambi za mvunzamu wandu warendao zino ntu wando ureme wako tibo mafundi ele leza jiriri bo fahari udona fura emana ndona fura ha banu wakati mihamba ebana miro wono nai ebana zali besenguru mondo shabanu bimiro utuona bise banazali koli we raisi mwema miro utuone namna wando wano tuona la pisa shatataba lasta wahdaka ya Fakhruddin kutiwa weche watazaho pia wababaho pia mashujano walona roho ngwawo batima nawo ngwatambi hao ngwasikiti hao ezekolo zijiriyo haizo mone différence kabati maji kabati mwenje kabati lapitali kabati likoli kabati hilio après haizo ngabando nuwe dole myamrukoti abanda ngo pas gelegele wallahi wandu wafao mobarini bo mafundi nanyi mdongo wa place gelegele kam partager ma sio kama mono kana wengu wa wandu hifa su wangu wa hibio zuki wangu sasta mnyezi Mungu namlibendo sasta homoroni hamba ukana bofange biyo do shereziza o manashe wangu banukri mutiro kana mndu ya wa mndu ekahurenge mali za josomesa za joni kawandu hazi za juhula scaneri na malala o zisove wandu o wizi uo abo yo krimo parce que ngabwandu ajuka ufasi babondo wasa unono ndo wafo omobarini ngabo wandu wajuka uwa wandu wasibabu le delinquency watu soma neze mali wajuka wasomo zironga ni wandu waji abonge watukufu wa alaikum salam ya akhi Faisal Bakar krimo massacre tsikana mdaba mzingeda wa mduja kwafu we mndu wasubuti warenga milioni warenga miliari zajo nikawandu hazi zajo rengeza fami ngojo kwa tunza mdeda toshonode no ida unde maindu yale asibabu mapesa ya joka hani kwayo halibwa uyarenge wewe waweche babona zira we crimineli wallahi we crimineli aina mndu ya hiba mali za jamaa harumweze mali zina ngabo za halikoni ngabo za kufanya lapitali ngabo za ulatako shindoni ngabo za ezo ngozo pia urengeze mali zina ngami mimi bwana Antoni ntona madalao
ngamjo wamduni hibele dala mimi ngami nanzaya amjo wamduni ndure bayindunde mimi ngamanto njasoma aina ndo ngamjo zona mafiti ko emapesa na jo somesiwani makinishi wana be sabole diplome ya hene jawu wanu ngamanto ndo bakana bonga mina diplome tsaino ntsirongo nsijomba mi jawu bo fam ko do amba jawu tsijomba bi jawu maranzi emakolo sharia watalaiho wabirika jawu abomra habari tibiri imagine ata uchachao indabona ka ujahunu bo majusi kamona inde visa na chilo na ka uja Faransa shanga msikinio ofao barini njao na tabu za barini mimi ya katika ujahunu he bahari titinwa visa normali mimi hoja hunu tinede harumantizi inchi tende harumantizi inchi shanga msikini wanama mtambiho hono wanama waturufa mobarini passport zangu tazinupia passport zangu tazinu pia tasinu bano wakomori alafu ledo shinui rumbi mbia sikini hao wanyanya watungofa mobarini shami mimi ni ujo utunga mi ujo utunga sha wafa inile hechino sho wafa barini ngamsikiti ho mtuhanza ina usiku ntolo twana wabo na wafa barini mtuhanza na bwana wafa barini ila juzi na demante ukajeri sekomore mwana mabarufu sena barufu na mwana ma elarifu saadi waodo wanizia shatabane ndio hafiza barakatifu nione joka ujiri basi namjue ukana banu abari wala be hafaransa mpashengana wa ujangoso nishana tija Faransa haviza na hiyo tia ibweke mruha mtawani bo mafavalu ya tijo jaja de ndo tobiambi inde visa na kaunji ya Faransa sainuwa usiku na jahadani hunu shangari sikini yao wananyaswa Komori amongezi kanzani mwambia ya ukana emono mru CDG Charles de Gaulle jana ila kwendesha sabo sifa madi bwana atatoka ujanike ralintano wala wando ni mru hali hanu haji parfume havai andro hawaswili ruasi ya diarenge shuja usikini yo wanyanya wa Komori basi iyo ndio basi alafu na mwede mwalinde mmezi sabo iba ngwanziwa dobi utuka ukana roho yanze mru amadwe dobi utuka ukana roho yaba usondo arenda ozinu yakeka mru fanyo zinu iyo de différence dobi utuka ndade na mwede ba wando hani ula kumdinukum waliyadini at-tayyibatu lit-tayyibin ushili na mwede madunge ba wede mfana nani wo ide mfanya nani kamjo shukuri yabanu ni beheze shukura za hangu mumone namna kaulawa kajala wa jalanda Mwenyezi Mungu ajalia happy hando hapa huando mwanamsho hatu kwa Yazid madam Tahamida wandu ndo hamba mji mtukufu wa samba kunika yao habita Yusuf Muhammad bana VIP au kaona harumo wa Komori ola very important person au passenger ola mdu muhimu yuhamba shakhsi muhimu jiddan بالنسبه للقمريين ويمرو muhimu ezabari yalo muhimu guhozano wa Komori ngenairundi no wa Komori gusikinio wa Komori taila eze resulta abenge mwanamsho hatwe mission spéciale Mwenyezi Mungu ajalia mwanamshe wahida ula ya haki de yambalia urohanaye wakati ya njia haruma salle d'attente waone video jana wajo urudi waangalie wajo Parisa emdu yambalia yakahumtoa olawa de mwana mshohatu ikayao mengoni mwa dungo ulipangi ya ze hutuba ni twahirifu ikayao siuzi soma Place de la République haizo watukufu na mjue ya ukana banu karitutesa banu karitusa mwana mmoni mwana mshohila ulahaki denda yakahumbalia we ya sabota mwenziyo yambalie ngon tan mwene banu tainu une seconde ni des éclairages njawona ro alafu mkeyo mdaba bale jau wala si wanrulo bala ngabo wanru wenchi walona hazi za muhimu wasoma shabanu wa msikini na alafu ematui waonwa ba hawanuka ojezenya abandi Zelanda na mchoka yo mdote mijana
nyinyi abasaka mtuka unuka jamishana akoma magari yoso mishana gari yoso mishana almadi hapo ndugu yele uhosomba hindu wonge mrahafu uhosomba hindu wonge mrahafu sayinu na mmeranzi mone na mwene namna toro hapo emruto mbalia na mwone mani sindihe na mwone appel de Paris wa tukufu wa appel de Paris aussi kwa jana mbalia uroha katwele mjo ujirambua. One moment Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une seconde s'il vous plaît. Kawona mzee Haisa Hawaswili makati yanu voilà amazo mone alafonye yinyi elanda ya hanyu yohuja faharinge yabo barufunge yabo larifunge yabo kinga Ibrahimunge yabo yode namna wakuka yo voilà namone yabo namna tuka urohaya baba sa ujombalia na mwangalia mbali na mjoangalia gujolungana na wandu waidia wainda mi soy waide imana msho hatuwai kada ulahaki ya balia gujobale vali zibira hungu soy waide mbali mana msho hatu banyun kenela nda hanyu babo warohe bangwa yabo hata basi yode difference kabati mndu balenda parachama kabati nda vurize juba bonti kabati nda kantifada yadolinda ukana baba nomjobira ni ule mba majimi au mba mhogoya au mba paraki au mba shileo ila rina sheo on l'a fait abonge izo la kanzani mwabieni ikanzani mwabieni ukana marhaba mejibu watukufu bo wazaza hangu bo baba hangu bo mashababi wana shohangu ezenogoma zifanya usiku wa jana auka mdini katwa maya rirambu wa yaukana hakika banunga mkozao ufi wati fakhari wa eche daina swabako mndu ufi wati fakhari wa eche obarini wandu wafumo l'hôpital na negligence ti fakhari wa eche wandu walonanza ya ti fakhari wa eche utona mwenje ti koni basi na mitami huli watona maji ti koni na mitami sonti pia mungi karitanganyi habana wabasa raranti ya ukapa kausufi Muhammad bwanangu ujo rajuhara tanganyi habanu raonesa zenvu raonesa ashezinde zako liwanesa fara lelo kabati ujo tataende ngarenda opia lelo au ngare bakion au mndu ya birende enda fe havusha iho ya reje ina mkuluba shina mbelembe na ndini tasi kamtoli ndazali yaje bale longo joka ufaja nyo haijoka ure mamdusumu nujo bwe bwaze uwaswile le vusho notisi wakia ngure maniverte jabada kushobonti yabo msile wa feli yaka balaye inge amara uhani abasa mwishia aruwe imnaijana mdahubini owazona do wazamba aruwe imnaijana bala mbo mdahuwe yaka urongo ya ukana zeno gongizo nziro elevush itijo o Ben Rashid aruwe mumtuje inda ilo arabu wako haba wa shahida min ahlihi wa shahida min ahlihi mdunda yo waode ya torekonesi shawadu pia wasizi duku haina mungu mtapalo ya kale pato ya yewe ronga sinda wanwe dunia isa siwambiangu ngamdejei ya ukaze taksi wakati ye mahumba ya enea numasiwani kutunja haruma taksi mwaka rehma getsahu kane itupa shama marashi ya jini ujiholele ushinda uroha harume harufumbi na hizo tikusudi ya huwa kumo ya Rabbi
bwana waziri wa nyumeni madhamana mawaziri mlone mashirika yao na mtafadhali kabati mdurongo hababalu babuzazidi shogo pia wasizuduku haina mungu utapalo ya kale pato ya ehe yewe mwishi hao zindazila wanarugamba qala alam aqul lak zilu jawabia nizo waimumtuje bahimnyezi Mungu hamba wa shahidun min ahli mndunda wao wahi familia tozone inu indwaji yewe wangashinda wanwe dunia hisi alafu lelo ezero maziwa na pia zindongo njema ifo samba watukufu rimshukuriani nyi wandu mwenda Charles de Gaulle kwa jana mwenda makao accueil Yusuf Mohamed ban izo ya proposeo izo kana uzi propose Facebook e mwanama Shujaa Hassan Amada marhaba menji namtsahe mbabiza Deodora waba namti wabeshe nyama na diwa abahani mdu na mdu abeshamba maji na ndimu na mahule ndimu na baya la Deodora mwabeshe ya ya numaji awiyeze hanya tiji bendo bush ha na mwabeshe tindizo wa pia o magarini ya safara lelo mdio juhabo tasi mdu wa mukoro ebanu uli ndija amduna le tungu yabo yakekasiwa kibe watoma eba majigoro rogosiwa kindira abantu ufanya abantu lejwa na lejoto ndia kekasiwa kyabo twabili tunda uri yabo yambegula uli omwana nyawo yambego njemonde habo hospitali yarende ari mwana kiriza ashe kartuju amtoto kwa ukahamanyo hazijoka utowasu weta rimabiani Jezi Mungu na makria Tanzania ari mwamzinga kature maranza ya trashoro ile katutashoro ranza ya vurizwa labiri katawanza wandu watu pale kwa tuju lelo wao kwa toka dalo washile yani ndiwa daila yafanya siku ndio ya ndio yala na wote wao tuju kamjaona fundi bala lelo mafundi wakaobidiwa tende bwana waona mwananya ufundi wano bwana ibidiwa mwimili azalike yunguto pashamvio zungulia aba huwa baba nukujondi mnduni wazeke ngamando mamrenge bama tujeni fanyile kwezi ngama tujeni mfanyie jao ngama tujeni bemba hintu yode namna owaze wahanu walio owazaze wana mtujeni bemba gwenjo lipepas gelegele aba hondu ngwa konsiyo jao mndunzaze eda batsebi du jao akantsa rumama ulida ya barzanji wajeba kemzima bana atomsiri na tema yo joshindwane hawa yo joshindwane ne show washile msale we ya dakato soni mangu yo afera ashindwane hawa mtuto banalindi balaka ali bala indi inu nyama ya hemarumbo ikozu ngizio bala yambo hili alimsoma haimzale wala wakaulilio hano alimsoma hayo we alisabusa mzale we mjomba we ha washile mjomba wala bebe bala ila biskuti na ila cha yadziwa banalindi izo ndizo mwanzo mwende mwadofanya basi izo ndizo mwanzo mwadofanya watatina ole wadohancho namna hiyo jao aruma maulida na sifa za mtume wajona wajeze Deodora ewe hata marashida duwa ni mzade wiko mzade umkando mzade kamfikira mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajudaruma mwezi wa maulida jao ndio wandu wale hanya namna hiyo Aisha keti wana Abubakar keti wana Fatima keti wana kamchona Muhammad kwa kamret bien sûr bravo et accueil formidable incroyable yafanyishia banu atarjoka ujua ewe yakaujare ndeje akaujafanye wiyo yone seukana eola karitsumanza wendo ilimanzao we ngarjo ufanya bunjilio salini we kana ufanya lelo garishukuri yao hamara ya saya o watukufu wa mji wa Marseille ni pare janibu rasmi yani banu hata njoka uja Marseille kama kwa benza wataza hangu wakana udhuri no watuka balalelo banu nduka twenda hamdu banu inumba nabo ko aina mndungu iwanu he imani ya hahe ne shorumisha hahe ela rifunga yabo ekenga we na mrwamba samba eni mnduna kaze masko wasado ambanara lauliane jawa ufanya
mdatu tengele mdwana bango mniko kale abo ba wantu kwa tuela mdatu jore mabada ngushabonti abo da ba yare de kartona wade uweze pumoza hezi respire hajja saba saji urada ngushabonti omri atusiwa ki omri akauzungulira lele vyo omri abala majifiri wari ari akatamara shashara buya uye usema jinina rawani pia kamdede hao majinina rawgana basa amdede hao majinina rawani abonge ngabo bunjilio ku le 29 arumumji wa Marseille wo baada yabo tusingeli joka hunu Paris ngari mparaoni inde risala ya mwiso kabla ya homa ngamio wa ile fujari la suma nazali no wenza shonga wa msingiza Mwenyezi Mungu ngojo jalia ike o mwiso wahi usa ukurubia ko ule mengu sa wono ya ukana oui c'est vrai il est détesté par la diaspora kabati ndio parungwa madai haina usiku kutoka swatina yaoma ya roho ni mbugo tujota ya sumani mkawa sumani jitsojim sumani mbahitwa sumani msafiri sumani apangwa jimbo ya bakide ngono lele gitare sumani gozibi sumani mwitsi sumani asumani woi mzaza hangu twoi na mumone mzaza hangu woi yopara mzaze Sharifa mengoni mwa wazaze watwania mama Sharifa woi mzaze msalimani ya itandaya woi dodungo unikabambi wana makali mamguna myehe mniko muri mwinchi oya fanya hazi banu hata embabi yalo niyo gejo mtosha uya honda gejo mbalia shahatso tuwabo trasinge na irombi ya ukakatuji wabo ndo ulowao katuji wabo ndo hibi wao katuji wane stwabia zundu wa komori afanye ngabwe za bile ngabwe zindini hazifanya hazitoe fisabilillah Mwenyezi Mungu na mnikomuri mwinchi oide amba udungo uriheza mtovu oitimwa abantu oyimjeni aja abantu hale haba edabari ubatwa laka ubatwa edaza bari ubazondaro yindi nyambo anekdoti ya wandu watuka hamba mbaraka buyanda daina imdumshahi wale meza wa misuri hata alafoka wone saindeni ya hama wanansinyo kare hapa shanvio alafu ado mbukana bano peuple ngetambi haso fe bano bidini ifanyeje ni wafanyie la pitali ni wafanyie jao basi are pilote ambia ngwanzo peuple yao ile jibiu buomma ngoda one mdomshe mjivurize basi bwazale ke kwaza ujivize peuple yako mot utwanike maji utwabe haruma emergency tonjia ukausi amvio udo ipashi yango reje useniyo barini bobo ibile abo urirende zema abo urirende zema abonge watukufu karjo yarengeza yabo kabatita ijorimea oni kwezi watukufu na mjerisanga nyeso tipia mndi yatambe haparo kajaparo inubwana ya hatu sontipia wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu risifariqiyane shanga mwambioni ya ukana mdita furaha wakati mbokana banwenzi yando indemani ya ketende Marseille tende Lyon tende Nice abai mala mdoida nizingungo ngenani nizingujo mhifadhi tamba dezedu wabasi dezedu wa Mwenyezi Mungu yari watike ndogo bani jorure jeza dingoni ekati ndo hufa au de victoire yode ndogo objectif hatu emala na kazabanu ngwendo zaya ungari sha na bajondo jodo amba bojo ndo byamba kana we mukati we mbabao we mwana mkomori ekenga bandu wakaura eje mimda mpira na rwambe si wonkazi alafu atawali peri nongone wandu wa azali wacha na rambe si wandu azali kwa na rambe si wandu chao oi rilaha ramba ngucho haja rimambiani ya ukana oi tishazawa usufamadi bwana tinde shebanga shabundu kuju usufamadi bwana shidati ibanga shidati bundu kuju olatindo hii somadi bwana wala somadi bwana ola patron ola mnaganza kamshia banwe bana joji fahari lelo daburilo na Muhammad wa ileo
ujosubutia sitehema kauli ya hindemania watukufu wae appel de Paris watulala jana bo masihu malgré distance na hizo pia hindemana maona zinu pia asibabu de jitihadi ya de courage de mahaba ya henwa komori kambona uzim ezinu uranze maha mkababa ya rengenti yo mparu mona rengo namna inudi namnabi usukuma parona mkababa ya rengo namna ino ranzi ya fakuensi namjue mwele mamangamize he cheche ne ya jasale lu safara lo balon wanyi de mjoko mrahitu kartungo ujandi ya wanyi ngamjo mrahitwa elevu shewe ya tumhetizani maji ya umwenji namjue mwele mado mremele koti kamchangu ndangu ko kamchafua tawanu wazaza hangu wanasho hangu watukufu wa Marseille kabati mzazi yabo yakanti ya paratama kabati mbaba ya lalabonti kabati ya fanyi ya usomali bwana kwezi kabati ya kanti fada yaba wanani kwa majana maila wa majana matani waniambia kekenzi ketu udebanira parce que wanti wa mezi wanti wa twana wanuando nduhali ha nonge makini kusikini yo famyahe ngamwe do banga bo mru uhozwano wananyasi rendera mbahuri mwambie ukana ngasinda we ngasihunu shanga sinda we abugezo ndizo la kanzari mwambieni le 29 Marseille et le Bunjili Oku le 12 à Paris nari waone swa komorino ulemengu zandane déplacement inu rahare jamba hatan rogozi fanyi haona so fanyishiha chez déplacement inu isai confirme ya ukana effectivement e manadamu yemwi e mnakasuda wa ingone so ya ukana kunabina stanna aswanda mimi tikaulinda usiku hamalelo ya zaman hanuhu félicitations yotahnia Yoma buruku ni yora kawiyamba banu ya ukana ukanda ho biranti zamani usiku hamalelo ni wonu wa baba wonu wazazi wanu wa baba wonu wazazi wanu pia wanu watambia wa zijiri wanu nti wa micha ça fait plaisir tishukuri atihimida Mwenyezi Mungu na mwende mlido andwaji oahele vihono wahe cheche no wahe hayasa wa mangamize abatajuja abeni azala wasili azali baweka ile bushila njula ya buka mtina maji kamtusi waki kamtuyela na ida yazituma harenge wandwenda wahanti harengo wedzia wa place haina bahanu mtibulie maji ya donja rumwe mala honi hao na mdengwana mabini abo mdwenda huuzemba maji abo muanika abasata zepare waniko mapesa wande wafanye pare emiturazi wande warenge gashwa holele haina gari la bila yetungo juse pare endeza kamsona matui pare yo mdu kufanya garanti au moins eze pare zafanyi wane aliswali hi zirenge maishiri ni kwenda na yonti yamvo ele tuilo la ni pare haina katele gari la bila yetungo unua zabari warenge zemali ne gudro na zila e fond wanyisa kwa jafanye za lazimu warenge bakaya sitia bamadela ruwa beto de match na mshika swida bwatukufu bangarjo wonandro